Ka Bharatiya Janata Party Meghalaya hak Sautrik no pra arja apulai kala lek kmen ya kejingjap ke parti haki election MLA ki balalong haki Jilla Madhya Pradesh, Rajasthan bat Chhattisgarh. Kinongkit kam ke BJP ke lai risa ya lek kmen hakmat jong ke office tray kam ke parti bat shim ba kani kejingjap kan pen skam ya ke parti na ke benta ke election MP Lok Sabha arja apsau. Halor kejingkran bo unia kun ya ke election MP Lok Sabha na Shillong Mail uba AL hak UMLA ke BJP bot menteri hak sarkar MDA2 ulang ba ke syong hak rai kinoyalam ke parti na sepedeng India. Gani galong bahaga arpo arbusau galong clean sweep ya ke BJP ya Lok Sabha election. Very clean sweep. Te nomor ngidang sudah ikran bagi nongilam BJP jo Meghalaya ni diksi. Laung bagalami kerteng jopi gopini kun election MP atau ngalek jopi sibat pidon mo itu kamu cintmu banyak kun. Kesong agar rai jongga national party, kesong agar rai jongga state BJP, yenon peniang yang Lok Sabha seat. Kila dah kira menyale, itu jatuh stong menyale. Kesong bet pada agar rai jongga party ni jongga. Yang ni puru ni jong. Nama lah agar last election ni yot ni baik. Mentang ilang plus 2. Dia tu dikejing jom pagabut share kalau increase jongga BJP apa Mizoram mana Mizoram. Lepas tu BJP halindak juga dengan cincok ke BJP kai try kedau di development dan juga ke dau boleh ke BJP ke kemud benono baka ke kamu buat try di development baik maka development di BJP tempat dengan sarkar ke belanda ke la try kumala try ke BJP pinpet itu jingerap ki beduk di jingerap ya ki ba nong belah ki bayarap ya ki nong rep download di skim baru jom buriu ke jingim jom buriu baru ke skim download ada flagship program jamu honorable prime minister Shri Narendra Modi tahu orang IP BJP yang rai di Shimbe the center dan national party ni the state kikui bala Shimbe state ila rai Shimbe la shai mata la ben mangi tingin nong ta ngi Shimbe yang rai tak ke rai apa national leadership ika koi kalau ke kmen but baar kalong ba kejing I mainstream kejing yok mainstream ya ni patri baar khoi but ni kmen ba da kejing job kunti kamur I mainstream ni lu ni ya tri ba but ni da kejing tri baar khoi le yok mainstream ru kam tam ki no tri yuni na tu ka mandal level tat but da kejing tri lang ni don ru kejing kmen ba ini le stop ni wana election ke badang wan tinggi laku nungin yelek wan sakmat mungkin yo ke jingjok tu kalau kawan rakyat kata itu wapi om bah kan penkalai ke jingmu tu pekat ke joki bah jadi masuk tu ini bakal BJP kan persiapnya nungin orang ni malah ni dari yang parti kamdan baru ke persiapnya nungin ni belum yakin yang parah ke kani kawan rakyat kata ke jing slow jom ni baik bahi pada kantam ni parti pada nak kalian persiap mungkin suatu bah jadi tidak suatu syai bah BJP kam di apa persiap ini